Hatu PCN yam ya ka jingduna jong ka AMH hapo ka blood report jong pi. AMH kade ka anti-mullerian hormone ka bapenmi e kisambai jong pi. Kade ka jingpen i ya ka jingdon jong kisambai ha ka tu ka por. Kam ya thu sendan ne kilat jong ka pregnancy. Wat lada ka AMH jong pi kade point 2. Wat la ka taru pidang dan ya ka lat ban yok hun. Keyboard penyak distrik Ribhoi belalam khamat dauba merthong ADC lambat ki officer ketenat water resources kibreu nak NHIDCL haka sautrik unai luar hajar pusau kilale cekesnong umroi madan ban penlong ya kejing jurep kitelong baladon bakentho bakanon kejing keta na kejing penhe ke surok syaka folen haka ni kesingi nalor ki officer lasen ran langru ipat ba ka umroi madan du MP ke Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Singkon Ulala ji okejat hidala dia pan snap gejing uat jing nam gi patba ke belu ujor bahkan dan gejing syak tak kita long hakni kesnong na kadau gejep he ek surok la ban kedau ba u deputy commissioner ke district Ribhoi Abhilash Baranwal ula betha yo EDC lambat ke officer ketnat water resources balik jurip kita long ha kesnong roi madan hadian bakladun gejing ujor persya gejing tmushna surok folen daga bakan no bakan ikan keta ya kita long Hadin ke jing jurep ke jing yatai ke basani na kaliang kinong syang kilapan pau bakim persya ai habuan ki kampen roi. Hendai ke baki persya kadai tang ya ke jingwan ke surok folian kaban keta ya ki tolong Na kaliang ki officer ke bela jurep ke negesi ki loong baki jing keta ne kan keta kempala ban ong yai. Hendai ki pensyai be ke negakam ansas notu hadin ke jingwat benia di kiriu syampang halor ke negakam. Kaban syimpor dunai ke sisnem. Bagi lapan paru shan bagi jing syang perkat alor kena kam ans penlong hadin gejing IT kakai pot syau deputy commissioner. Uba Ricky AJ Sengkon uleh tu ba komunong mi kemat pat ba hadin bulayo gejing ot jing nam jeng ki pat ba nong syang snong ke umroi madan. Halor kena gejing akabai dai bat ketelong ba ke surok folen. Kumta klam dapen slam ula syem ke senjam banwani kendo ba dan lang hakan de gejing let jurep yagi benta jeng ketelong jeng ke umroi madan. Ulong ba kipat ba ken jen dala kemen ban yo ki kampen roi. Ndai kipat ba kem la ban ya pen hapadang ki kampen roi bat ki telong bam di ki belok kongsan ha ke jing kipat ba nong syong snong. I sukmen banyak snow ya kita ki development lani ki kampen roi kalian juga surok na ka benta ke skin ke jongi ban am ba kan ka roi. I sukmen kita roi di hapan Snow lu ikan kawai ba kinu kini kilat kampen roi kim dai patu ban kata kum ya kita long kim dai pada ruban kata ya kini kum ki pentor amar ngila iya yo pon ki jaka ha ka ba daga jingwan jo kita ki surok ya kemen oi rei ei ka blakta pat ki babun balam pat babun tong hakan yang jong ke pentor ka balak du no kita long ke ngila do manu ban ai kita tedai nama berkatau kipat ba sini ke dong getan hiwan ban ya kerpat ina ban ya don bentalang bat so kedika kamram ke jonga ban don ban pet tri khamat ban i don jong ki skor ya kane ka project ka ba kimat ban ya kena kalian ke jong kipat ba nong song sno ni kim persya ke development rei ka ba ki smoke ya kalong ba yo do no ki pentor ki jongki ki do no ki tolong ki jongki te bat ngaru yawan ban ya pek ya kbi ya kene nang ba kan ka bangin le lagi jing sna ya lagi slow kinom dei pat ki ban penduk pat ya ku umbam di kim dei ban penduk pat ya ka kamai kaji leba ka pentor jong kini ki syong basa ka dong ta ya tang hit te ngila nakaliang jong ki national pai pa nong syong sani nakaliang ka jong aru ala pa kita yengi e pat ha NHDICL pat ki board jong district bakin le yang badon kam le na try tang kita